Hello guys, it's me Binongkiri and you're watching on my YouTube channel, that is Binongkiri Explorer Vlog. So guys, hope you are having an amazing day. Lasi donatum pini nili pen nebong sarkiri langit hilang dunji dhela poraan king lum elo pasipu lasi ko anong kang lum luni nang paklang pun ang lang ano de. Nili tumdak dong kamu kamen si start pon lokedam lasi adim an pali dun po nang litum tanang lang dun bom non gam bom lo de donatum le kai kai lo hala langit he dim an ke sadyang par pondet si dhela pura po demolong po lasi hala dak si lang kang lum penang ando po si po lasi adim an pali dunang de. Oh, apa nih dam dulu kiri? Dami, Dam ni mah. emang punya. Oh, dan dam no. Dam dulu po. Ahop tema donatum non nili tumadim anang liat lo an langkit he tuvaranta chikros no rem an lo tuvar ke langsi inglum chok lo. Ha? Udah segera dia bang hotel lo. Non nilitum la gari ke ponanta gari chaka aneng lumdun rang an alangkit he asilang athak sidam bom mason lo nilitum la tuvar anteng lum chok lo matidi la pupu anteng lum et lo lang tha sok ke klema por sonte kan hok the pik pus tami non bangke sok e elang amasi la an kaluk sona bangke avidet nang ji am. Lasi donatum ilitum kaduk veta arnam penle chordom lonang RV kapajang jida jepan jong si RV jang bom lang pelonte ilitum kan hok tipik ji hemrit pen kedang lok ason do uji ilitum kan hok lasi arnam pan ardom pen irjumi cho hang pona puputa lang tha donatum lang tipik andi 1 week an RV ki jang pen la an lang kit he hidi ahi di ke theklong lipin lo lang an si do det lo laso dim ke tumpreng la pen bilapura dak lo don tum theklong lo ke di apa na first one hai do kiri ha durang ele bok ana oh yo di donatum lang ke pigan yo dei Dami lo la. Dala para ko kan dala. Kan gat kan dala. Dami ni. Oi. Karo. Ha?
Mabutaan na dam lang dam dam eh. Dam lang wala bola rin yung dam lang. Tulang sa tingin lang chale. It's a very big thank you to all guys for watching my video, and if you like my video, please do not forget to share and subscribe. And it's a request to all the viewers that if you like my video, please do not forget to write on the comment section given below so that I can bring you more videos and update. So from now, stay safe, be happy, take care, and love you all. Bye bye.